Tapi jalan kereta, euy. Di jalan kereta, guys, itu. Nah, di saya mah di jalur 2, guys. Kenapa? Oh, kereta tadi pernah lewat tuh, ah. Jangan tempat muan. Yun. Nah, pak kereta. Yun. Pak kereta ngeunah jauh ka ditu ka Jawa. Iru ke ka ditu ka gede gitu. Jauh. Lele.